الله يا جبار بانتو لتقن كسبراتي عدميسي ولين برتاتي የሚለው ነሽዴን ደግሞ ጋብሽ ይሻለው አድምጪ እሺ ማሻአላ በደንብ ያበረታሻል ገባ ፍሬን የሚባል ነገር የለም ዝም ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ ውድ ቲክቶክ ቤተሰቦቼ እንደምን አላችሁ አላህን አልহামዱሊላህ እህታችን እንግዲህ አንድ ጥያቄ ጠይቃለች ሰው ወደ እስልምና ሲገባ ፍሬን የሚባል ነገር የለም ወይ ብለሽ ጠይቀሻል ፍሬን የሚባል ነገር በደንብ አለ ፍሬናችንም لا إله إلا الله محمد رسول الله የሚለው የምስክር ቃል ነው ሰው ይሄን ቃል ሰጥቶ ከመሰከረ ሙስሊም ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ነገር ደግሞ ቁርአኑን ሐዲሱን ህግጋቶቹን ደግሞ እስልምና ውስጥ ከገባ በኋላ ነው ያ ሰው ሊማር የሚችለው ማለት ነው እቺ ልጅ ትጽናም አትጽናም ወላሁ አለም እኛ ዳር ቆመን ፈራጅ ቆራጭ አንሆንም ረበል ዓለሚን ብቻ ነው የሚያውቀው መልካም እድል ቅድስት ማርያም ቤተክርስቲያን አስተዳዳሪ ናቸው በኢትዮ 360 ፌብሩዋሪ 6 2023 ላይ ቀርበው ነው ይሄንን ንግግር የተናገሩት እንስማቸው በጣም አሳፋሪ ንግግር ነው የሚናገሩት የሚገርም ነገር በንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስ ዘመን ከግብጽ ንጉስ ይምርሃነ ክርስቶስ መናገሻ ከተማው ላስታ ላሊበላ ላይ ነው ወደ ግብጽ ጳጳስ ይምጣልኝ ብሎ ሲጽፍ የግብጽ ደብዳቤ የሚጻፈው ለከሊፋው ነበር ለግብጽ ሀገሪቱ ለሚገዛው ንጉስ ነበር የሚላከውና ደብዳቤው እንደደረሰው የሀገሪቱ ከሊፋ ምንድነው ያደረገው ቀጥታ ወደ ግብጽ ሲኖዶስ ሳይሆን የወሰደው ሀገሪቱ በእስልምና ወርቃ ስለነበረ ምንድነው ያደረገው ቀጥታ ቤተክርስቲያኒቱን ሳያሳውቅ የእስክንድሪያን ቤተክርስቲያን ወይም የእስክንድሪያን ሲኖዶስ ሳያሳውቅ ራሱ አብዱም የሚባለው ሙስሊም ሳዊሮስ ብሎ ነው የላከው አብዱም የሚባል የአረብ ስም ሰምቼ አላውቅም በነገራችን ላይ ከሳቸው ሰማው የሚባለው ሙስሊም ሳዊሮስ ብሎ ቆብ ገዝቶ በራሱ ላይ ደፍቶ እንደውም አስከትሎ ሄደው እነማን ነው የሚለው እነመረረይ ሱቅ በደረት የሚባሉ ጓደኞች ነበሩት ይላል ምን ማለት እንደሆነ ግልጽ አይደለም የጓደኞቹን ስም እነመረረኝ ሱቅ በደረቴ ምን አይነት የአረብ ስም እንደሆነ ግራን ይገባኝ እነዚህ ሰዎች ግብጻውያን እኮ አንዳንድ ጊዜ ሳልፈልግ በግድ ያስቁኛል አብዱሜ ይባላል አሉ የተሾመው ሰው ከዛ ደግሞ የጓደኞቹ ስም የግብጻውያኖቹ ማለት ነው ትክክለኛ ስማቸው ማለት ነው መረረኝ ሱቅ በደረቴ استغفر الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسابر يدو تكون قبل إسني لفي ميك إساكن هجرما نولي نجى فدا نمشي جاري تكون توري مقالات الكوبا ديا كيستي وسوجراتوتي بلتي جارتي بلتي إرجع جارتي بودي يجولي سدي أرجتي يجولي سدي نو مكاساني عبد الله جديسان مقافتي yeroodhaan booddeetti namichaan kun dulloomee yeroo jedhu duuni kiyya nafu jedhee waraqaa xiqqoo irratti dhaala isaaniif barreesse abdallaan na hin dhaalu jedhee barreessee fi dhuma irratti garuu yoo isinii galuu baate gara magaalaa sanitti deemaa jedhee gara qaadiitti waan isaan akeeku barreesseef san booddee ijoolleen kun erga abbaan isaanii du'e booddee yeroo waraqaa kana argatan abdallaan kamtu dhaalaa kamtuun dhaalle kan jedhu baay'ee jara dhibee jennaan gara magaalaa qaadii sanaa deemuudhaaf kaan san booddee karaa irratti namichi tokko isaanitti dhufee gaala kiyya argitaniittu jedhee isaan gaafate isaan keessaa inni tokko gaalli kee jisaa tokko hojjetu jedheen
jedheen. Inni tokko gaalli kee lukni isaa tokko naafaa jedheen jedheen. Inni tokko immoo gaalli kee eegen ishiin hojjetu jennaan jedheen. San booddee gaalli koo meerre argitanii jennaan lakkin argine jennaan gaala kana yookaan hin nyaattanii yookaan na jala hattanii jedheenii ittiin jedheennaan hin argine jedhanii beenu gara qaadii magaalaatti deemna jedhanii wal fudhatanii isas gara qaadii sanaa deemanii halkan achi gahan. Egaa erga achi gahanii booddee qaadii sanaan yaa qaadii ijoolleen kun gaala koo wasfii ishii haala isheen qabdu natti himanii garuu ammoo hin argine naa jedhanii mee gaafadhu isaaniin jedhe. San booddee qaadiin sun isa tokkoon akkamitti gaalli isaa iji isaa akka hin argine barte jennaaniin horiin yeroo dheeddu karaa lamaaniin iji ishee arguuf karaa lamaaniinuu hin nyaatti. Bakka inni dhaabbatee nu gaafatetti bakka gaalli isaa dheeddedha. Bakka gaala isaa dheeddeetti gaalli sun karaa tokko qofa nyaatte karaa tokko immoo hin nyaatamne. Kanaaf gaalli kun akka iji ishii tokko hin dalagne irraa hubadhe jedheen. Inni tokko immoo gaala kana akkamitti akka naafa ta'e barte jedhamee gaafatamee jennaan bakka inni nu gaafate sanatti faana gaala sanaatu jira. Lukni hundumtuu lafarra gadi ejjetanii lukni ishee tokko garuu faanni isaa seeraan hin mul'atu. Kanaaf gaalli kun lukni isaa naafaa jedheen isa gaafadhe jedhe. Inni tokko immoo akkamitti barte jedhamee gaafatame eegen ishii akka hin hojjenne jennaan